Ka Dorbar nong lapangap kalaray bentur patba sa Sekretariat Hak Henry Utrik Jemang, halor ka jing e jung kinong shong shnong habaya day bat ka kamrep kamriang. Ya ka ni ka rai la shim hak jingalang Dorbar ka balalong hak step shitarik Jemang. Usembut wahesh nong samki situng habakren hadin ka Dorbar ulaong menta ka stam Nila lumya ka Dorbar pun perkat halor ki jing e bagi nong shong shnong kiman kamtam hakarep karyang badda ka wega sur la rai bentur patba sa Sekretariat Hak Henry Utrik Jemang. Ula pentip bagi mat jing dawa ka Dorbar nong lapangam naka sorkar Meghalaya kilong banyo rep suk rep san kat kum ka hok kinti jong kinong shong shnong. Banweng mardori ki pulit ka Assam ki basnak tembean ha ulum penthor badang hap hapo upur usam jong ka Dorbar nong lapangam namar ka jingdon jong ki ha utay ulum kilong maujun thud ya kinong ram kasnong lapangam. Ban pendam ya u GPS lain bapaw ha Google Map bala proit da ka sorkar Assam kat ba 4 dam ya ka jingya penbet ya upur usam hapadeng ka sorkar Meghalaya bat ka sorkar Assam. La dawaru ban siu bailut kesan syabarok kinong rap kasnong lapangam ki basyak ta ha usnam arja arpesan namar ka jingbam yok lat jungki ban ot ya ukuba ha kapor ka babiang. Nagaliang yung ikam ka Dorbar chnong yung chnong lapangap. Ayo penman ya gani ka Dorbar step ka yung hedging ito uyo perkat. Wagi jinge ka wamat ka chnong yung kamtam ka kamrep kamriang ko kta yung patba yung chnong yung Ta hagani ka Dorbar darai le kam ka Dorbar chnong ngro gawi wahagan ruterik yung penawasan. Kam ka Dorbar darai ulai perca ya ka jing yok tiak ka sorkar chadu sekretariat. Gimat ki wadawa na sorkar man gi kamni. Kung kuwa boy ki jing dawa kamat yung government yung Meghalaya. Kung to wo yo rep suk rep san kat kam ga hok yung kanong kenti yung ikam ginong chong chnong. Wat kuar goyo na kapor sa kapor. Wanagaliang yung gi pulis Assam KWM hotoy lumpunthor. Wadang haple apor sam. Wa tikna yung chnong lapangap. Wa gajing sket gajing em yung kihitay. Uto yadagi ya kipat ba kiwa kinong karbi giwan penwit penthut ya ginong rep kiyong etay penthor anray da gajing em gayong kitay wayoy kiperlok karbi chim gayong ni kabu kuwan penthut ya ginong rep wat kamtam ya ginong chongchnong yung kiwalay rep chakatay ka penthor kamtay idaway da ka sorkar wa kam gachnong wa kan pudaw penbay upur usam wa amkam Weng no itay ka Assam Police Kam waman kam ga temporary ko hetay halum penthor ko hapa po upur sam yung gachnong gayong bat ko lay gajing dawa gayong na sorkar wa yoy wa kat kamo man kat ni wa new GPS line wa pa wa Google Map nagapor sa kapor panman goy ko wa sa dom sa lengo tekarpat iya ga government wa kan puda bu lay ya ga demarcation ha perdigi state wa weng yung new GPS line wa pa haga Google Map. Berkusaw kajing dawag yung ikam Dorbar chnong sa sorkar. Oyoyos nam arjar pausan. Nagaliang yung ikam ginong ilam chnong. Kala da perchang ulay limi chado DC. Video bat kamtam chado Chief Minister. Ejing ito wagajing sakta yung ginong rep yung iyos nam arjar pausan. Oyoy man gagajing dunong. Ya ginong rep da gajing yo ki da gajing bomyo yung ki wa yo kuba hipor wabiang. Tadaway na government wa chim kiago lene wabak klego. O compensation Ejing ito wag ginong rep yung igwachakta yung snam arjar pausan. Wat kamjo le bo igajing dawa. Wala jia ginong rep yung igwumyo gi rep kita gitaw yung ki. O dawai sorkar wag sorkar hap ko chim gijing baklay. Hap ko igajing irap ya ginong chongchonong yung igwachakta ejing ito wag kamrep kamriang. Tagani don himan gajing dawa yung naga sorkar. Wa kasorkar em kamman go o baklay. Lada jia iwan ya ginong rep ki yung gachnong lapangap urok gawi. Kublay Cibun.